28 bafethu 28 rand awusihlukumezi 28 rand. Awusihlukumezi Angeke ngisihlukumeze, angeke siyasho le stout ne uyazi style mina esho nama sangishaya singibisela ngale so nama ebheka nasespanini ispana cream ngiphuza le umlungu akanandaba mawuphuza ibhili umlungu uyazi phela nangu wena ngiyezwa bathi umlungu wakho uyo unokuthengela ibhili awu ngiyakutshela ngisho ukuthi mina lento le yangispanisa ingenzise into ezigrand yabo awulahli mawuphuzile mina ngeke ukuyongibona nje ngiserezela mina wangibona style wangempela anyakuzwa ndoda omfethu indoda eyitawuthi anyakuzwa ndoda omfethu ayizakhi manje awungitshele uthanda bani like lo oculayo umuntu oshaya inamba ubani lo umthanda kakhulu umuntu ongimthanda kakhulu mhlambe uMaphuma ethola uKabza the Smally ethola uPhori ethola umamela labo bani uJazzy ethola shithi namaye ubani munye ngisho ukuthi umunye ubani lo sinyamkhohle yabo bro sibize lo munye ethola mokumpura ethola nabamaye sakahambile RIP umpura bafethu danko lapho indoda yaphunyiwe lapho bayiphethe ngiyibona endoda shithi namaye ubani umunye ngimkhohlwa mandona mama sengikhohlwa ama-assist lami style ngempela azini seyakangishaya lona yabo sisibabone kwezinye awuthi ngikhona lento engifuna ukukubuza yona khona lento engifuna ukukubuza manje yinja kabani besuka wena yabona ukushuta ama-podcast ekazi nizosicolela bafethu awuthi ngikubuza yabona between uMahu no Saint Butch yamazi Saint Butch Saint Butch angimazi Saint Butch omunye ucherry nje unamasimba blind fit nokuba fit yangithola mara thinye kubuza ngalo maziyo sithi between uMahu no Zincumalo ungakhetha bani wena lapho between bona boyi2 ungakhetha uZincumalo ngakhetha uZincumalo uZincumalo wegrand ethola ishambula ethola mbona namanje umbona lapho uMaxville ndoda achayiba ndoda yenza amasimba ne bayaqala jokezela abasimba yabona baba kaZincumalo njengoba bakhala ngaye yabo kana mbona maye naye ethola naye baba kaZincumalo yabheda ubheda ngani baba kaZincumalo uzalo umntana omuhle kanjeni uhleli ekhaya yabo lento le yanyiwe mfethu yanyiwe ibhiya uthi ibhiya vele yiyo beyimphazamisa ukuze alahlekelwe umsebenzi umfazi wamlahla phela bathi baba kaZincumalo makasebenza bekangalala endlini ndoda phuza amahenesi amafefe baba kaZincumalo baba kaZincumalo ndoda bekajola nalomntwana unaleli aphiwe amdizela factor inja mayekholile behlabathi bathi behlaba lo mntwana nge50k lapho uZincumalo lala angadlanga noma makhe usebenza kanzima uyaherela eswana alokumsengela ifoni ngiyambona le tani zakhe sengiyayibona mina cela ifoni hayi nyamara utshwala bathi bungozi utshwala bungozi nje amazini utshwala funa usipane kahle grand mufuphuza utshwala ngoba maye mohereza yanyiwe yeke uzopema izolo uzohlala namachita lapha ekhoneni ubhema izolo thina sibe silapha ekonka hleni nabo Phori emkuma VIP ngishaya into yakhe ethola baba empilweni asikhethela style manje konka sikhona iscloud ekonka shithi namaye ngiyasuka necase ngize nayo lapha ekonka usuka necase lekasi uhambe nayo ekonka ngiyena ekonka mengifika lapha ngithenga amabhiya wakhona ngiyangena mele ngibhatalele ngisho yona le case ngoba lapha mongena mele uthenge ibhiya phakathi yakhona manje malini i-estrophase eyi-1 lapha ekonka uma 90 bani or 100 ayi ziyakhala ekonka zakhala zakhala
Manje kalakhi ukhe wafika eBhavini. Ya hawu ngalakhe ndoda yasala imali le tutuza Kwenzakalani? lapha yashuthi namaye yoyo lapho hloka ndaba amayigcwala amabhodlela kakhulu lapha bayalimazana lapha estadium Manje awungitshele labantu khona la like abanye abantu enginokubabona ukuthi mabadakiwe banokukhala umuntu wakhale usuka akhalelana umuntu udakiwe ngoba uyela ukuyojabula mawukhala usuka ukhalelana yini into yokukhalisayo ezinye izinto futhi wami mhlambe ezomjolo yabo basuka ezinye izinto unokukhalisa utshwala khona vele badakiwe bakhalisa utshwala omunye vele ushaya umjolo wakhe ucabanga inkinga ya into enjalo yabo manje laba abalwayo ulwelana udakiwe ngoba abantu bazojabula why kumele ulwise abantu bazozijabulela hayi laba bazenza inkabi uma umnathela sakushaya ngebhawu yabo maye into enjalo maye why ukuthi umuntu uma umnyathelile yeah akwata afuna ukukushaya noma uxolisile mara usafuna ukukushaya why kahle kwenzakalani etshwaleni bafethu namaye abafakala mithi kakhulu yabo umthinta kakhulu kula etetele bathwele bayidla lepo ayidla imali yebhoko badla imali yebhoko manje ezone 6 khona uyakwazi usafuna ukufika ezone 6 hayi ezone 6 akaze ngafika mina ngazi ngijeva ukubhutiza njeba uma-cheaters yabo i-cheaters le mukhuphuka nje ngendaba ezizwele ngiyayibona i-cheaters ngiyayibona inkunyana lapho kanyiwa lapho yani lapha kagcwala yabo wabosisa abadala-ke abadala baziphethela imali zabo ya umuntu oyisebenzela umuntu ohamba ngemoto yakhe akusila abadingi ngicela ungithengele i-1 abacela yazi labo kanjani